Da li je važno od kojeg materijala je napravljen krovni prozor? Mi vam pomažemo da donesete dobru odluku, jer će vam krovni prozor Velux služiti najmanje 25 godina. Drveni krovni prozor sa lakiranim završnim slojem je zaštićen za budućnost. U proizvodnji koristimo odabrano prvoklasno borovo drvo. Izabrano je drvo koje lagano raste, kako bi drvo postalo zaista otporno i izdržljivo. Napomena, 98% drveta je sertifikovano da potiče iz održivog upravljanja šumama. Drveni delovi su spojeni lepljenjem, čineći tako delove okvira i krila. Ova metoda lepljenja garantuje visoku čvrstoću i da se drvo neće izvitoperiti ili deformisati. Sivi izolacioni materijal ubačen je na spojeve okvira i krila, tako da je prozor savršeno izolovan. PU drveni krovni prozor presvučen poliuretanskim slojem predstavlja večiti kvalitet. Ovo je vrlo poseban prozor jer je unutra drveno jezgro, a spolja je poliuretan. Drvo znači termički obrađeno drvo. Sušimo drvenu supstancu kako bismo je otvrsli i rešili se sve vlage. Komponente od drveta su spojene, a poliuretanski premaz nanesen je odozgo ravnomernim livenjem. Nema zglobova, nema prašine ili prljavštine koja bi se mogla zavući u uglovima. Samo termički obrađeno drvo ima odlična svojstva termoizolacije, ali poliuretan je plastika koja je takođe jedna od njegovih najvažnijih karakteristika. Da li je važno od čega je napravljena spoljašnja površina krovnog prozora? Površina drvenih krovnih prozora tretira se protiv napada suve truleži, a zatim se lakira u nekoliko slojeva, pružajući mu tako estetski izgled i prijatan osjećaj. Lak je transparentan, štiti drvo od prljavštine i vlage. Lak treba ponovo naneti tek kada prvobitni lakirani sloj ostari ili izgled prozora više ne ispunjava vaša očekivanja. Kod PU krovnih prozora poliuretanski premaz je gladak i kontinuiran i obojen je u belo. Dobro je znati i to da, kako vreme prolazi, ne požute jer je UV otporan. Zahvaljujući poliuretanskom premazu nije problem ako se prozor pokvasi. Voda mu uopšte ne može naštetiti. Stoga je najbolji izbor za kupatilo i kuhinju, jer će prozor biti otporan na vlažne uslove. Postoji još jedna stvar o ovom prozoru koju ćete zavoleti. Površinu mu nikada ne treba farbati, već je 100% bez dodatnog održavanja. Za mnoge od nas to vredi sav novac ovoga sveta. Izaberite Velux krovne prozore i verujte u Velux kvalitet.